Delta Multimedia Pakhain Hevaya. This home ya Nepal channel sam chikpincha. Bungadyo Jatra ya live प्रसारण स्वागत देगु ख. जी जाजुन हा kami agina tandukar ale. जी सूरज बेन्दनकार. Chikpinta lasku chana chana. Thauna chikpinta Bungadyo ya live प्रसारण के निगु jole. Thau Bungadyo ya Naikya Luigu Jatra chikpin hani live ke netanegu ख. Aswaya disa chikpincha Bungadyo ya Naikya kurkigu live प्रसारण. Bungadyo Jatra. Yele nhana chungu chikpisa lu प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल च्यानल मार्फत चिकपिन्त नेवया चुनाउ ख दुहे झले चिकपिन्त पुचो गाले तक सालिगु गावाया अले गावन नुगले तक सालिगु नुगया नापनाप नुगल ल खेले तक सालिगु लगाया जात्रा नेबुदुंका मेघ लगाया जात्रा पुंगु ख थौ लगाया जात्रा लगाया भुया खुनु नैक्यालन लुइगु जात्रा चिकपिन्त प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत नेबेगु जिमुगु कुत 토일레 직빈상 예라야 터띠 toile 야니구 냐냐구구 붕더야 나이캬란 루이구 자트라 스웨스는 데우카 붕더야 자트라 나이캬 와세 덩구카 문 나이캬 루이등고 어वस्थाका 나이캬 루이구 अवस्था 나이캬 कागु निम्ति अपना मुनु त मो मुनु त नैक्या निम्ति छौकथा संघर्ष यही जो संघर्ष जुयाचंग लु छिकपेस खंका दिपै अन लफु ख्याफु जेंगीको निम्ति पुलिस प्रशासन न तुकी सहभागी जुयाचंग लु छिकपेस खंका दिपै हजुर नैक्या न लुगु जात्रा नक्ने जग नैक्या न लुगु ख ल नैक्या न लुगु लुइ धुंकुको अवस्था नैक्या लागि नैक्या निम्ति फुक्क नैक्या लुगु सोझापी श्रद्धालु भक्तजन पी नैक्या निम्ति संघर्ष हिनाचंगु संघर्ष जुयाचंगु लु चिकपिस खंका दिपै नैक्या लाफत लागि ले उगु नैक्या लाफत लागि उद नैक्या या त बुंगदो या त लला भत्ला कि उम व्यक्तिया का विदेगु छगु मान्यता दो नैक्या सोइगु हातेला त नैक्या गुम व्यक्ति हातेला त देगु ख आतक सिदु गुमदनी नैक्या निम्ति छौकथ संघर्ष जुयाचंगु दो लफु ख्याबु जेंगीगु निम्ति पुलिस प्रशासन न उलिए सक्रिय जाचंगु दो जनमानस धाबु कथा तो पुलिस प्रशासनिक कारण हैन पुलिस प्रशासनिक कारण हैन झन तनावग्रस्त जो दैगु निन्दु सकुनि भाज बजपे पुलिस प्रशासन न मो मन त दो लपु जेंगीको निम्ति पुलिस प्रशासन नैक्या लाते ला रंगु लु अले नैक्या देयता छागु लु थोयले चिकपेसा स्वेस्न दिगु जुला नैक्या बुंगदो या त
ल ला ढंगु जुल सोखिमी भाज बेजपी थौ या मु जात्रा ये ल मु जात्रा नैक्या ल लुइगु जात्रा दक्षिण नापा योमरी लुइ अले योमरी धंका नैक्या ल लुइगु थुगु जात्रा चेकपिस स्वेस्न देउ दु बुंगदोया तिथि जात्रा बुंगदोलिसे सबु दुगु तिथि जात्रा मध्ये थुगु नैक्या ल लुइगु जात्रा न तस्कै महत्त्वपूर्ण जात्रा कथा नैक्याला लुम व्यक्तिगत स्वामा कोखाका भी तुंगुदु तथे नैक्या लाफतकी नैक्या लाना बुंगदोय त देशाफतकी काव्यको दैगु जो धार्मिक मान्यता दो मो मनु त नैक्या लु स्वेगु निम्ति थौए दिने थुगु थति ताले लगन खया थति ताले मो मनु त मुना जंगु चिकपेस स्वेसन देगुजुला सोकुमी भाजमेजपी नेपाल च्यानल मार्फत चिकपेस बुंगदियो जात्रा प्रत्यक्ष प्रसारण स्वेसन देगु ख पुलिस प्रशासन अपना खंदो तो पुलिस प्रशासन अपोजल दैगु जनमानसया छौकथया गुनासो दो छाकि पुलिस प्रशासन हैन गुगु जात्रा झझ धामागु ख उ झझ मधा दैगु धापुन जनमानस गुनासो पुंकेगु या खेतला लपु ख्यापु न जिंकी मागु ख आथोइले चोका द्योया यता नैक्याल लुइगु लु चिकपिस स्वेसन दिफै बुंगदोया चोका तकी बामो गुगु ख उगु चोस नैक्या न लुइरंगो अवस्था आ चोका द्योया पावोगु लु चिकपिस तोइले स्वेसन दिफै नैक्या ल्याफुम व्यक्तिगत छौ कठ जात्रा याना पासपिस भिन्तन ब्याचंगु हेफिका जंगु लस्ता पोंका जंगु लु थोइले चिकमिस स्वेसन दिफै सोकुमी भाजमेजबी चिकपिस बुंगदियो जात्रा थिथि लु मध्ये छगु महत्त्वपूर्ण लु कथा जात्रा कथा नैक्या ल लुइगु जात्रा दयत नैक्या ल लुइगु जात्रा नक्कनि सोया दिला थोइले चोका दियो अथवा देउ जट्टाधारी लोकेश्वरिया चोका तिथि छाया चंगु होला चंगु लु चिकपिस थोइले स्वेसन दिगुदु थति त्वाले आफ्नो मनु त जात्रा बुति कागु निम्ति जहाज न दिगुदु हलिमे ताकको जात्रा विश्व सम्पदा सूचीकृत जात्रा बुंगदियो जात्रा येले न्याकीको जात्रा करिब कुचागुदु नक्तिनी चोका द्योया नैक्या ल लुइगु जात्रा न पुवंगुदु बुंगदियो जात्रा थौ नैक्या लुइ धंका खने सुधे याक मिसय भुया
Yaigu lu chik pensa प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सोयादी फै कने सुतन हापं मुक्क मिसा पिंजक जाना बुंग्यो याता सालिगु लु चिक पेसा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत सोयादी फै तो इले चेक पेसा आपन मनु त मो मनु त तोइले थति तले मुना नैक्याल लुगु तुगु जात्रा बुति कयासना दिगु लु चेक पेसा सोयासना दिगु खा विभिन्न धर्मावलम्बी पिन्छ न उत्तिकै श्रद्धापूर्वक हनिगु विभिन्न जात जाति न उत्तिकै श्रद्धापूर्वक हनिगु तु जात्रा बुंग्दय जात्रा तोइले चेकपिसा सोचना दिगुदु हलिमे ताहको जात्रा चिकपिसा थोइले स्वामा कोखया तपी श्रद्धालु भक्तजन पी कंका दिफै वे कपिसा नैक्या गुगु लुगु ख उगु नैक्या लाना ल्या त ताला पी कथा वे कपिन्त स्वामा कोखाका भित्र देशना तगु लु अले चौकतना लसता इना कया चंगु लु चिकपिन्छ कंका दिफै सोकिमी भाजमेज भी नैक्यालन लुइगु जात्रा बुंग्दय नैक्यालन लुइगु जात्रा चोका द्य नैक्यालन लुइगु जात्रा थोचिक पेसा स्वेष्ण दिगु ख पूचोया जोगाम्बर पीठे निर्माण जोगो रथ गावाया नुगया अले लगया कोचाका थौ लगया भुया खुन दिने नैक्यालन लुइगु जात्रा ख अति कम मौलिक पहगु तुगु जात्रा तोइले चिकपेसा यलया थति त्वाले हना चंगुल्लु चिकपेसा खंका दिफै
नेपाल च्यानल सूचना दिपि सोकुमी भाजमेज पिन चिकपिन त बुङदेव जात्रा या तिथि प्रत्यक्ष प्रसारण लु केनेको झले थौ चिकपिन त नै बुङदेव त नैकेला लुगु जात्रा यवेसनो ख नक्नेजगा बुङदेव नैकेला लुगु जात्रा कुचागु जुल हजुर पक्काना चिकपिन सथुगु लु सोया हेपिका दिलजी आसो भला छक्का जनो जुल बुङदेव जात्रा लु केनेको झले प्रत्यक्ष प्रसारण केनेको झले आफ्नो व्यक्तित्व पिन्छ आफ्नो पास पिन्छ जिम त ग्वालियागु नाचका चिकपिन त निवेदन पासा अघि न पाखे Sponsored by Maharjan Business Associate Private Limited, Maharjan Complex, New Road, Kathmandu. Co-sponsored Kathmandu Venue, Kathmandu. Golden Needle and Silver Thread Private Limited, Fulchok. Live partner Nepal Art Village, Saugal, Lalitpur. Supported by Signing Auto Works Private Limited, Sanepa, Lalitpur. SM Suppliers, Bafo, Lalitpur. New Akash Traders, Imado, Lalitpur. There Are Beauty Salon, Dhaugal, Lalitpur. Luniva Stationery Center, Lagankhel. Lalitpur 5S Site, Fustil, Sanepa. Camera person Gautam Maharjan, Aman Maharjan, Rabin Dangol, live editor Pujan Maharjan, MCR Avas Maharjan, special thanks Bhaikaji Maharjan CEO, Pradeep Khadgi, Lajna Maharjan, Bibin Maharjan, Rasmi Maharjan, supported Suraj Maharjan, Ashish Tandurkar, Napnapa Sushil Sahiju. हजुर सक्छु ग्वाली तिव हपान थुगु प्रत्यक्ष प्रसारण चिकपिन त निवेचना उखा पक्काना मगा मचा देफु मगा मचा चिकपिन स कुखिना दि द सला सुजा बेदि देगु आसो भला सकासे ज्याजो स्वेचना दिपि सक्छना चिकपि पाके ब्याग उजम फनाजना जी ज्याजो नाकामी सुरज व्यञ्जनकार अले जी अगिना धन्यकार पाके आधा स ज्याजो फुये तेंगु दु चिकपि पाके ब्या सुबा जेमा भा